hajat tebekna kempang etekani ben Gusti Allah bil kitman kalaben cara erep apa se ekatero ben bekna cek sak kasak ka urang tina cukup abeudeuk ka pangeran ya Allah abdina tero enmek ya Allah abdina tero brio Allahumma pajero gua ge mararkan bodoh gora kan saya viral gora kau nemu kia gora bodoh si status simple gini kah singkat tapi padat sederhana keng langsung maca rapat gini kayak gini Allahumma sholli ala Muhammad engki empun nah engki mun atuh cek marageruwa ki pabodo kempunganna engki tingkana gora bodo kempunganna ki ya pun eke dingaki bahwa saya bodo alhamdulillah na ya bodo wassalatuna ki ya pun keng mun langsung kelu agak gimana gitu marah gini kaki masa nama apa aja assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahumma kijang innova ya Allah siap jadi gini lagi empon pabodo kempunganna sakone minta iman apa gelu minta napa gelu saya parloi kade eki kurua kade eki nah pasana kau lebon panjenengan minta pajero ka pangeran tak salah saya salah mun araja tuyul kurua lagi mun minta ka pangeran oleh langsung fokus coba naik Sufyan maranika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para sepuh, guru ngaji ben guru tolangah masyarakat Kak Dinto se sama tejena beten kaula banget amul jeeki se sanaosa tak kasebut asma epon secara rinci namung tak sakoniah makumbing hormat takdim ten kula dek kapara beliau sateja muga-muga senantiasa misami berdoa edelum pangaraksa epon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus esaceeki minangka haul dari pujuk toketer toteker tok deki youtuber sebutin kaula menghormati alhamdulillah dan kula ben panjenengan malam samangken bisa amulot ben abedeeki aholan sekaligus se estona mulo tantibi nikah juken aropaaki aholan
Awon apa mulotan nika makjuken eko caaki aholan. Polana Kanjing Nabi lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, sanika juken wafatta hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal dalam usia orang langkong sabitek telok tahun. Kan mangkana orang amulot neka saung guna sekaligus anyama ngehole Kanjing Nabi. Cuma apa mak mulai kini kita tak pernah tapangki ke acara-acara sepas atoles peringatan ahol Nabi Muhammad kan sobung enggi polana ahol nikah careta tentang kematian. Sedengan kematian nikah identik dengan kesedihan. Sedengan mulotan nikah tentang kelahiran. Setan tona kelahiran itu identik dengan kebahagiaan. Lah kita ben Gusti Allah nyambut Kanjing Nabi epakon pa bahagia benih epakon pa sedih. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Pangeran tak madebu fabidzalika falyahzanu punten. Tapi epakon pa bunga atena epakon pa jember panggeliana di saat den kula ben panjenengan memperingati kelahiran epon Gusti Kanjing. Alhamdulillah syukur pasca Gusti Allah wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Wajib kita asyukur angabunga ka Gusti Allah lebih-lebih neng acara molotan pajet EYCE solawat ben salam jugen poci-pocian dek ka Gusti Kanjing. Selapun acara yang menyenangkan pas EYCE kegiatan-kegiatan se numbuki kasenengan dalam ate. Napa kenika put nyebut asmakna Gusti Kanjing. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammadun Nabi Muhammad, zikruhu ngai otabe put nyebut Kanjing Nabi, rauhun li anfusina adalah ketenangan bagi jiwa-jiwa kami, kesenangan bagi hati-hati kami. Jadi orang mun pon engak ka Kanjing Nabi, mun pon nyebut Kanjing Nabi, insyaallah atena ten alhamdulillah. Panjenengan sanajan pas misalnya punya utang sekali, tapi pas palebur asulawat ka Kanjing Nabi, insyaallah ten. Tapi otang ngapakun serang deki polana tenang pas tak nyerah ampian saya tenang saya iyo tangi pas saya tak tenang gi. Moga-moga era ceke anapona otang sateja nek beda sepak repak nandi otang manterpona a otanga mak lemartika odikna. Allahumma kaula ban panjenengan put nyebut Kanjing Nabi nika teti ketenangan ka angku jiwa. Seneng atena epatarentem panggelian ben Gusti Allah. Sehingga orang nika pajet mun ahli solawat ben Kanjing Nabi sakonikna dua diantarana se pernah eka debu dek kasalah setong sahabat se asmakna Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab nika lebur asolawat, lebur awirit, lebur cak bejaan. Setong waktu matur ka Kanjing Nabi, ya Rasulullah abdina kak dinto asolawat
sapona pa persen se paringagina ka ajunan kak dinto, sapona pa persen se pa khusus ka angkui ajunan ben Kanjeng Nabi ada bui sakar pabekna akhirnya mator saparapat kak dinto boh saparapat jadi banyak lah mun tambahi ben bekna lebih bagus boleh mator boleh kak Kanjeng Nabi sapar telok kak dinto sapar telok jadi banyak mun tambahi boleh ben bekna jung bagusan boleh saparo kak dinto saparo jadi banyak keng mun tambahi ben bekna cung benyaan boleh cung bagusan boleh kalau mun sakak dinto du per telok nih kan lebih saparo parak telok parapat berarti parak ngapieu gina pun bagus lah keng mun tambahi cung bagusan boleh akhirnya pas made Bu Ubay bin Ka'ab kalau mun sakak dinto sadeje solawat abdina kun iya torakina dek ka ajunan tak epong ampungan boleh ben abdina solawat punten tak ngampung dari solawat sebaca ben abdina nyala je kak dinto khusus hekina hadiah hekina ka angki ajunan napa pas ternyata debuna idan tukfa hammaka wa yufaro dambuka monde iya bekna bakal cokope dari kasosaan nawekna monde kasar beken monde karuwetan mon endi karo pekan tampoi lebet solawat insyaallah tenang pikiranna pakobesa cemper pangkelianna amin Allahumma lah ternyata nikah bedeneng dalam solawat nariya salah setengah alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu napa wa tanfariju bihil kurabu kasosaan karuwetan kasompekan nika pas agen teh dadi kajempeureun ka angkeuten kula beun panjenengan kalaben sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi setong mun beuan ria sholawat teu kapieuki ta epong ampungi kun perak khusus euki cabis euki kasengkok debuna Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ubay bin Ka'ab beun kasosaan na bekal cokope ben pangeran artinya tak pasosa pole tak paserbek pole tak paruwet pole tak raparopek pole amin Allahumma wa yughfaru dambuk dosana beunai sapora nggih jareng pun dosae sapora kaula ben panjenengan deng-kadeng karuwetan kok roh ampuh sebab euki beude dosa setak sapora rajut ke kadang paseret nggih polana dosa kita sapora sehingga kadang orang ini kapan jenengan beda di antara dosa-dosana saya tak bisa tebus kecuali kalaben setong kasosaan setong karuwetan abekna berek mikire urusan mata pencaharian ini kan bagian dari penghapus dosa tiwas misalnya panjenengan seedeureun nang setong waktu temoni paposang alako saare benteng mau temu tak oleh papun apa sehingga kaula beun panjenengan kudu emuk tang tautang nika mun panarema panangkeuma boleh jadi kenika dadi panepus salah setong dosana den kula beun panjenengan pak repakna bersiana kita beun Gusti Allah alhamdulillah napa boleh pas lebet sholawat panjenengan cak nasi gila sapora dosana napa bisa sholawat nika nyapora dosa malah mun orang sepon ahli sholawat sampai beda debu man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallahu jami'a makhluqati ayyastaghfiru lahu ba'da mautih sapa orang se mabenyak asolawat dek kasengkok neng emasa odina maka Allah bekal makon sateja makhlukka di saat orang jeria mate sopaje nyoonaki sapora dek ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sehingga cek sakinga pas bahasa aki solawat nika mengandung istighfar tak kalero punten anapa polana istighfar nika anyoon sapora ka Gusti Allah
ngundu pangaporana Allah, ngarju ampunanna Allah. Lebet solawat ternyata ampunanna Allah bisa epatoron. Lebet solawat ternyata pangaporana Allah bisa ebegi kaden kula ben panjenengan. Bahkan senyuon nagi sapora tak panangkungan Allah semakon satu jo makhluk dilibatkan, satu jo makhluk parentah ben pangeran kaangkui nyuon nagi sapora dan kula ben panjenengan ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Sangke sholawat nika pasti praktis dah nggih. Banyak careta-careta saya nyebut orang setada umur sapora dusana ben pangeran gara-gara sholawat. Sering nika careta ben para rukuru lambek nika bede setong orang bini matur dek ka Syekh Hasan Al Basri. Waktu ke nika pun apa saya matur lagi kiai abtina anak bini tada umur kak dito nyon amalan dari ajunan saya bisa atau dia ki abdina nangale anak bini abdina sanajan kun perak dalam mimpi. Akhirnya beri amalan nungku. Bocah setong malam. Begitu bocah amalan. Nah pun der mimpi anak an sebe bini setada umur. Pas ternyata panjenengan waktu kepanika dalam mimpi na tangale anak an sebe bini berada di dalam deraan siksa yang begitu berat. Dibelenggu pengkot kelpak ben sampai torota sedih cek lainnya mana kamu bode nangale anak tapalang pas tak susah bode kun susah berok malah kadang mun aman anak nih kecelakaan nih tengah jalan ampun nyetrum ka mungkin apa nggih kadang anak kecelakaan ning jalan mau temu geger geles ning Roma ning sinetron kan marah nikah. Tapi ternyata nih dunia nyata ampun terjadi nggak nikah sebagai isyarat. Lah nikah panjenengan puna berok. Jaringan anak bini nasi tada umur tangale mu temu seksa panjenengan akhirah nyabis pol kasih Hasan Al Basri saya aparing mal amalan saya nyebut bagi abekna bisa amin pe. Matur kiai abdina paringi amalan ben ajunan gak disa. Abdina amin pe ongku nangale anak bini abdina setanda umur keng setangale abdina kak dinto pemandangan yang sangat tidak mengenakkan jahit bederok macam nasi tanggal limpian anak abdina katonna seksa cek bro na kak dinto jahit kom kak jinto cek sarana katipon apa mungkin kada kau le nyoba ning gua tibi ning kamu kiai ongkuan ji tapi langsung ngecek tibi panjenengan boremah. Di malam berikutnya amalan saya berkireng bini gelak baca tibi yang malah tibi ternyata pun beramin pegang keng saya tangale bida bersih kami pereng bini gelak ternyata saya tangale Syekh Hasan Basri anak bini panika temuni dalam kabodoon atuntun cek ratina bodoh neng kenengan saja indana poh impian anak orang bini seantar kaku udah keruah kina engkik ya bencareta na puna empian puna acareta kakaula ca epon empian nikah seksa mak samangken kula ketemu kampian mak dalam kabodohan secek saya na nikah sela kalampina fokus empian tampilan na cek ratina bodek kenengan secek indana mak bisa engkik yae leres umi abdina tak lecek kak disa saya kacareta ka ajunan leres rik berikna abdina lah karpana esek saungku mak bisa au maranika mak pas drastis perubahannya rik berikna kak dinto kiai saamponna ummi ngolatiten kule esek kak disa ternyata bodoh setong orang laki lebet neng ekopuren naten kule waktu kak dinto mau solawat sekalian ka kanjing nabi niat aki kencerena boki dok ka ahli kopur seneng ekopuran panika termasuk badatan kula alhamdulillah satu aja ahli kopur milo satu aja kak dinto kun perak solawat sekalian coba bayangkan nikah dari saking rajana kencerena solawat dok ka guste kanjing ini nabi solawat sekalian perak lebet neng ekopur hadiah aki dok ka ahli kopur sebeda neng ekopuran seelebeti ke nikah ternyata tetip anak pusa seksana panjenengan ka angku sebeda ekopur sangka kau lebon panjenengan pas napa si atet kina abek tak semangat asolawat
cek dengan takun kaangkui semacam malolo kemaslahatanna bahkan kaangkui orang selain ikening ampung ngaki kasayanna. Alhamdulillah nah lalam bodo caritana setong orang nikah pemabuk dari saking sering mabuk tele taoning ka are cek samangken nikah are Sabtu malam Ahad taoning kan cek beuri nikah are Jumat nikah taoning cek lakuna nikah are Ahad sadu malam are Senin tele tak ejeb ka are lah anehnya enak hati pun orang bahkan kiai abri wejangan ka orang panika tak mempan pun kan bodoh orang telepon kacubaan ni ka ngalepo ka atena tadek tekuna bebeleun nasihatuna dek remah boy tak ndek punten beleun dek remah boy tak masuk punten teku malah bodoh orang dengadeng panjenengan mun beleuy si malai ka musuh masih ajak kakak bugusan madana pelek apa jeung berjemaah ben bula lakat mangkat katibi swargana tak usah cek ajekeun engko mun pacet beukna se berjemaah ieu beukna masuk swarga engko cek urus-urus lah engko apa cak nangko malah dengar ketika nasihati abeukna panjenengan ngalakoni kacubaan ampun pelek cek maksiat malolo bana pe cuk na bula maksiat sambil bula maksiat tak kira dika seksa pakun bula se epoko dege ti kandangan nang tak usah norok nafsi bula na pe cak na bula ti nasan misan bula melre patale beutu sakale mun bula meler talebet malaikat pegel talebet iya deki ka bula dadi mun malaikat pegel talebet nanti bula san tak gelu pun rendah masuk ka neraka talebet ka swarga iya enggak tak saja nyelet kaget-leket tambahan nggih manteri sapora abun Gusti Allah amin Allahumma lah akhirnya pemuda ni kasih ebeleuy tantaretan bener ongku paleman kajompokna ternyata nang eromana pun bodo tamoi senyamana malaikat Israel malaikat pencabut nyawa cabutnya beuna mate ya colai cabut mate kan bodoh mate helu huru cabut lain gora ini kayak cabut kade huru mate kan mungkin kan munnya bukan marah nikah kan kulit tepakna cari tanya bu mungkin tak cari tes lain ambian pikiran nasi ini benih berarti kan nikah mantur barokah amin Allahumma cabut mate akhirnya ketika orang nikah ampun mati panjenengan pas kami mimpi ben kiai si malai gelek bah tika benin nasi ampun mabuk ruah cong bener ya dan kula bah mak pas bodoh neng kenengan secik mapan natika mak pas temu cek genteng natika mak pas cek bagus sekalampi-kalampina muncak na bula tika pikir ben bula masih tak adul le pangkat maraniko siat oren lagi jangan muina gelu tore nage cek marah gini kak bo enten borong mak gelu cari tanah mak pas nyalip kacir tak ngebel tika bosen kule ke angge pacetan kule lebur mabuk ke terus terang neng malam ten kule cabut ben malaikat waktu kak disak ten kule sak belun de pak kajompok lebet neng setong majelis pengajian neng majelis pengajian panik kan bodoh setong kiai apidato made pak setong debu man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah siapa orang si asolawat ka kanjing nabi pas yangka suarana artena paranying dalam maca solawat tu wajib masuk surga perak kau lagi Arya cocok ya masa perak abun do solawat paranying lah masuk surga mun segeluk ketat gelur tak bisa ngojok engkau mentempat kasih nyik haram nyik musyrik nyik dosa nyik neraka ke neraka nama jadi nawa tak nyaman kok Arya cocok kang kok berkeluarga kadang-kadang masyarakat ane buruan kasih boga lurbut yang boga seret-seret enggi nama enggi mentempat kasih ketat-ketat ampu tak endok palolololo Arya cocok norok maka saat kenikah kaulah norok ketika kiai panika solawat kaulah solawat ya kiai ini kai paranying solawat ayo cung nying-ranyingan mun perak rat-ratan kok tahu kia paranying ya lah ternyata kiai kalau ben berkata maca solawat paranying kan dapat nikah jen kula sapora dosa-dosa ben Gusti Allah termasuk sasarangan naden kula waktu ke panika ahli majlis si akumpul oleh diuman pangapurana Allah kan mangkana kaula oleh kaplingan ka aduk mangkin swarga pun ke alhamdulillah mantir kita satu aja akumpul mangkin asolawat ka kanjing nabi aring pereng sabek neng astana pujuk
toteker nika eka tarima abun Gusti Allah Subhanahu wa taala engki ka angki abek tibi engki tapi hadiah ki cukeun dek ka almarhum se iya khole saat samangken panika tanto pujuk toteker panika lambang gun lambang dek mas maksud lambang dan kule ya ceri ben para rukuru mun ma bede kholan sanajen niata ka angku setong nyama sanajen mungkin saya tampil lagi kun cuma setong asma neng iade kini ka lambang ka angkui mewakili satu jaring orang Allah Subhanahu wa taala para ulama para aulia para solihin para rukuru benga sepo kaula ben panjenengan satu je yang pungaki cukeun artena panyitong depada esoonaki pangaporana Allah Subhanahu wa taala karena salah setong seeburuk kiben pangeran kaangku epenta sopaja paringaki ka orang-orang sepon sobung pon apa pangaporana Gusti Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ربنا Tuhan abtina ighfir lana muka ajunan nyapora ada ka abtina sateja cek katibi wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ben ka angkui tantaretan abtina seampun acung dimini paleman ka ada abek ta keimanan ane ka esoon aki ya kan mangkana taretan kaula ben panjenengan sesongkuna benih sebedeneng ekaka tapi taretan saya diikat dengan keimanan aneka taretan sejati sampai ka kubur bisa sampung sampai ka hari kiamat bisa genteng syafaate alhamdulillah terus neng doa nikah beda setong bacaan sehasil terbagus neng agama wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim kurutan kula Sayyidi Syekh Yai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad pernah aparing ijazah bahwa tua panika kalamun emaus bisa mailang penyakit tengki neng iya teh teti wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu nyon cek teti kin iate abtina ya Allah beda kebencian beda nek-onek beda katengkian dek ka orang-orang seiman ani ka epen walana orang tengki ni ka nyaman napa punten orang tengki nyaman napa punten tak nyaman orang tengki ni ka tantaretan ka odi enalik tabelik mun beda orang bunga susah mun beda orang susah bunga pas ngedeng tatang kena seeka iri seeka tengki ben abekna mele sepeda motor apa kalau kade juga nikah siah mele sepeda motor macet gayana syarat si anak enreng soki abes mari jeria mun tak tabeng dep kolektor ben sing ngucak engko model sekali pokok tengki ni ka tanduk para tuna ben tanduk cocok ka orang seeka tengki ben abekna mantur selamat akinda sateja lah siapa lika orang tengki ini kamu beda orang susah bunga saya nggak pas ngiding kabar saya kelar mele sepeda motor gelok tabrakan ku mun tak pas awirit tulat gua pas ana apa nyamana tengki lah orang tengki mungkin sepintas abekna bisa berbangga bisa berbahagia mun nangale orang susah tapi kengai laku depak ke akhirat puncak karugianna ana apa polana kapokusen na pa gemet gencerna tade sakale polana innal hasada yaqulul hasanati kama takulun narul hatab teti tengki nika bisa maelang ngakan dek ka genceren na kapokusen maelang ma gemet ben matompes pada ben apoi ngakan dek ka kayu bakar tantaretan kan makana mantur esapora asate jengki mantur esalamat akina dari penyakit tengki keng tengkula je emota kadebuna salah sing tong ustad tengkula dimin keng biasa na cong orang tengki ya orang se eka tengki area biasa na eka tengki ben orang se depade wa ben abekna tukang bakso area biasa na eka tengki ben pada tukang bakso nam tukang pentol ampun kamu so ben tukang pentol se pada tukang pentol lagi ya
Jadi mun abekna jual ora pentol nyaman ora kadik na tibi. Jadi kadang ora jual pentol lah kaulo nyaman, pentol lah orang tak nyaman. Pokok nemu boy tukang pentol kamu musuh pada tukang pentol lah. Maaf boy, dan kadang tukang eson kamu musuh pada tukang eson nah. Bahkan tukang pidato ampe ka beji pada tukang pidato nah. Kan mangkana waspada kau udah panjenengan mantir pasalamet dari penyakit dengki. Amin Allahumma. Amin. Tukang hadra cak gelek-gelek kamu musuh pada tukang hadra lagi kadang-kadang. Mak kalah paju di nangkok padahal tokolan nasantaan kok hian kuah. Nemu boy, ani ka ujian. Kau leben panjenengan mun eka dengki ben orang berarti kau leben panjenengan endi kenikmatan saya tak eka endi ben orang saya dengki ka abon. Kan mangkana ke ngai mun endi jet hajatan mun tero lekasa sampeuteuni ben Gusti Allah di antarana cek pate lebur akasaan ka urang. Ampian misalnya bulan ni ko kanaman padi benina pelek bulan ni ko dekian oleh na tero eka beli sepeda motor ampun cek sakasa. Istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Teti minta tolong beukna supaya hajat-hajat teu beukna kempang etekani ben Gusti Allah bil kitman. Kalaben cara erep apa se eka tero ben beukna ceuk sakasa ka urang. Tina cukup abeude ka pangeran, ya Allah abdina tero enmek. Ya Allah abdina tero brio. Allahumma pajero. Gua ge marahkan bodoh gora kan. Se viral gora kau nemu kieu gora bodoh si status. Simple gini kah, singkat tapi padat, sederhana king langsung maca rapat gini kayak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Engki empun nah, engki mun atuh cek marah gerua ki paboda kempungan nah. Engki tingkana gora boda kempungan na kieu pun eke di ngaki bahwa saya boda alhamdulillah na ya ada boda wassalatu na kieu pun. Keng mun langsung ke lu agak gimana gitu, marah gini kaki. Masa nama apa jam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahumma kijang innova ya Allah sia. Jadi gini lagi, empon paboda kempungan nasa kone minta iman apa gelu, minta napa gelu, se parloi kade eki kerua kade eki. Napa salah kau lebon panjenengan minta pajero ka pangeran? Tak salah. Saya salah mun raja tuyul kerua lagi. Mun minta ka pangeran oleh langsung fokus. Coba naik Sufyan maranika. Araja niko, arajawa. Oning ka araja ini. Bede kan istilah araja. Babi ngepet, toyol, pokopok, renggorongan, luwak, tanggelung, ben sama cemah. Kan orang araja kan macam-macam biasanya kan gitu. Coba naik Sufyan, araja niko, arajawa. Bula araja iya, keng araja ka Allah. Berarti araja ka Allah. Tanah apa teman? Jadi pada panjenengan pas atua ka pangeran Allahumma kijang Innova oleh Allahumma Toyota Fortuner silahkan Allahumma Mitsubishi Pajero amin Allahumma Super Mercy Super Katel misalnya mah ini kan berarti mas ampun minta saya mater pada fokus ya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma samangken tore kita tutup kalaben mahallil qiyam terus akhir kalaben doa tahlil bisa sampung neng ekeng bingkeng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika أشرق البدر
وصلاة الله تغشى عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رجوعنا untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyuna untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahmanu ya Rahim irhamna wal muslimin ya Rahmanu ya Rahim irhamna wal muslimin ya Rahmanu ya Rahim irhamna wal muslimin ya Muhaimin ya Salam sallimna wal muslimin ya Muhaimin ya Salam sallimna wal muslimin ya Muhaimin ya Salam sallimna wal muslimina wal muslimat min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa ala al-iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radina. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika anna ya arhamar rahimin. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu wa ma talawna min ayati syarifah wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu wa mustaghfarnahu wa sallainahu ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibika wa rasulina Muhammadin wa alihi wasallam wa jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wa nawassu ila ruhim wa rujuk tatakar irfa' lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa atilhumul jannata amal abai wal ummahat. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Allah ya musta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.